Ngithanda ukubingelela bonke abangcwele ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Bazalwane, asiqale ngomkhuleko. Baba usezulwini, ongiyiswe inkosi yethu ethandekayo uJesu, sicela usibuse isifundo sethu esiqala ukusifunda ngesikhathi ngendlela Nkosi ekhethekile. Ubuse bonke abanesabele kusifundeni namhlanje uyindawo ngeendawo uJesu Kristu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Asiqhubekeni ngebantwana bakaNkulunkulu nesifundo sethu sika Isaiah. Sizobuka ke ma siya phambili nje sesizoqeda nayo February lo. Sibuka ke isifundo 8 bazalwane, isifundo esikhuluma ngesihloko esimnandi, duduzani abantu bami, noma ke duduza abantu bami. Indaba ke sifundile ingendoda yase Japan, egama layo ke lingu ubani legama leli ngeke ngalibheka thola ukuthi alijwayele, kodwa ke ngicabanga ukuthi uShoiki igama lakhe lelo isibongo uYokoi. Le ndoda ke yahlala iminyaka ingekho phakathi kwabantu, ingayithokozeli inkululeko abanye abayithokozelayo, ngoba emveni kokuphela kwempi yokuqala yomhlaba, uma iAmerica ithi siya ingene ekuthuleni, iyeka ukulwa, akakholwanga, waza umuntu othembekile umbusi waseJapan wayesehlala ihlane leminyaka u27 until azabuya ke esebona ukuthi lento yayishiwo yayiqiniso. Ngifuna ke sibuke nje lesi singeniso leso esinamandla umbhali asibhalele sona, sibheke ukuthi nathi kuyenzeka singakholwa izinto uNkulunkulu asesithembise zona ukuthi uyazenza manje. Uma indimana ekhanda ku-Isaiah 40 uverse 9 singayibuka nje ukuthi imnandi ngakanani, nayo futhi imnandi ngenxa ukuthi ngiyifunde ngesingisi, ngicela ukungayisho kodwa ngaso ngizofisa ukisho ngesiZulu. Ngizoyifundela lokho nje ukuthi umuntu usuwayibuka ngesilungu kanti ngikhuluma nani bantwana bakwethu olimi lwasekhaya. 40 verse 9 ifunda kanje: khuphukela entabeni ende wena Siyoni, obika okujabulisayo, uphakamise ngamandla izwi lakho wena Jerusalema, obika okujabulisayo, uliphakamise ungesabi, usho emizini yakwaJuda ukuthi bhekani nangu uNkulunkulu wenu. Uyazi imnandi indimana uIsaiah nje noma besamnandi, kanti le ndimana zekhanda futhi umbhali ngathukaza ukutomula okuzona impela inamandla. Le ndimana ekhanda ke bazalwane ifuna lento siyikholwe, singalingisi ke le ndoda yaseJapan eyahlala ingakholwa yazi yaba isiqila le ehlane. Asikholweni ukuthi uNkulunkulu uthi nangu, simbone uNkulunkulu wethu ngoba kukhona okuhle yasenzela khona. Lapha ke induduzo ke yona kaNkulunkulu eqhamuka kuye eza kubantwana bakhe kwaIsrayeli ngesikhathi kaIsaiah, kodwa futhi namanje okumele simuze uNkulunkulu ekhuluma okufanayo ukuthi bantu bami phumani nibheke eintabeni ezikude nizwe amazwi akhulunywayo ukuthi nangu uNkulunkulu wenu. Yileyo ndawana esiyibukayo namhlanje. U40 uverse 1 no 2 ukhuluma ke ngenduduzo yengomuso ukuthi ngesikhathi esizayo kuNkulunkulu yini ayenzayo nayithembisayo ekududuzeni abantu bakhe. Kuthi lapha ke duduzani nibaduduze abantu bami, usho uNkulunkulu wenu. Uthi ke lapha ke ungani Jerusalema isibindi, nimemeze kulo ukuthi ukulwa kwalo sekuphelile, nokuthi buhlanguliwe ububi balo, ngokuba lamukeliswe esandleni sika Jehova ngokuphindiweyo ngazo zonke izono zalo. Awuzwe nje uNkulunkulu ekhuluma amagama amnandi bazalwane ukuthi ikusasa linje kanti linokuqhakaza umthethwalo. Ikusasa ke alaziwa ilo nkulumo esijwayele ukuyisho, siqinisileke nokho
kodwa kaNkulunkulu siyalazi kusasa ukuthi uma uNkulunkulu engakithi kukhona into enhla esiyibhekile kusasa nenjabulo esiyindindile kusasa. uNkulunkulu ke ilokho kakusho bathandekayo ukuthi lapha ke uNkulunkulu ududuza abantu bakhe njengoba sizwa ukuthi ngezikhathi zokujeziswa kwabo seyiphelile. Kwabuza ukuthi kwakujeza kunike abantu bakhe babe kujeza la, ukujeza ngokugqilazwa izizwe esibala phakathi kwazo i-Asiriya, esibala phakathi kwazo iBhabhiloni nezinye izizwe ezihlukeneyo ezathanda ukugqilaza uIsrayeli izikhathi eziningi. Kuze kuqhamuke enye into ukuthi lapha nje ku-Isaiah igama elithi Assyria noma Assyrians liqhamuka izikhathi eziwu-43. Amavesi ke akhona lapha njengalo Isaiah 7 verse 14 kuya ku-38 verse 6. Lelo mangxenye lamavesi nje ingxenye leyo kusuke sekubalulekile lesi sizwe izikhathi ezingu-43. Kodwa ke noma kunjalo ke ezinye ke izizwe ke ekuthiwa lapha ke this nation appears only once in the rest of Isaiah, where Isaiah 52 verse 4 refers to the past oppression by Egypt and by the Assyrians. Okay, ilawo mazwi ke engiwathanda nje ubasiwabuke namhlanje, kodwa lilonke nje bazalwane unyaka ka-539 waphela umbuso waseBhabhele, wangena uKhuresi inkosi yasePersia, waqalisa umqaliso wokuthi akhululeke uIsrael akwazi ukungagqilaza, even though we know ukuthi uze wabemezela enye inkosi eyona ememezela ukuthi baphuba buyele ekhaya, kodwa nje kwase kuyiprocess yokuthi angagqilazeki uJuda even from 539 BC. So Isaiah lento wayiprofetha-ke bazalwane ebonisa nje ukuthi noma ngabe kuthiwani insali yobuyela ekhaya, lawo mazwi esiwafundela ngaphambili kuyifundo ezedlulile. Kodwa ke lilonke bathandekayo esikuqaphelayo nje ukuthi uNkulunkulu usibekele ikusasa elingcono. And then khona ke indawana ke la engithande kakhulu ekhuluma ngepresence, word and road work. Lapha ke sibona ukuthi uNkulunkulu ubukhona bakhe buyaqinisekiswa nezwi lakhe elikhona kuze phakade nomgwaqo okufanele ukuthi wenziwe, ngoba lapha Isaiah 40 Isaiah 40 verse 3 8 kukhuluma ngakho ukuthi bayibukela kanjani induduzo nayo, ngoba uJehova uthi sekuphelile konke okunye, isikhathi sempi sesiphelile, sekufanele bamukele kuJehova lokho abathembise khona inkululeko noma injabulo ephindiwe. And so uNkulunkulu uthi lapha balungise indlela, ihlele mbeke kahleke ogwadule, kuqhamuke indlela esingathi highway, indlela esigwegwile iqondiswe. Sizwile ukuthi onke lamazwi ayikhulunywa ngaleso sikhathi sika-Isaiah, kodwa futhi agcwalisekile ngesikhathi sika-John owafika wamemezela lamagama lawa esho ukuthi abantu baguquke balungise umendo wabo uqonde. Kodwa futhi kuveleleke la ukuthi lamagama ayisingathekiswa nje ukuthi uma sikhuluma ngenkosi ezofika vele kufuneka kuhlele embele zohamba khona, ngeke ukuthi inkosi ihambe egwaqeni ongekho imoto yayo noma ini yayo ihambe ibhajwa, kodwa egcineni sibona inkosi umgwaqo wayo usulungisiwe, kepha kuyangathekisa ngoba inkosi yamakhosi ezoqhama sempumalanga ize emhlabeni awukho umgwaqo wangempela esifuneka siwulungise, kodwa kulungisa indlela kwethu kuguquka nokuthanda kwethu kuguquka siphuma ezonweni sizomkhonza uNkulunkulu. Ilokho okubalekile ngoba indlela esiyibhekile manje iya isemkhathini la ikhona. Jesu kube okwesibili inkosi ezofika, siyahamba naye siyezulwini, akusekho ndlela ela emhlabeni esobe siyikhathaze ngayo. So ilokho siqaphela ukuthi uNkulunkulu ubukhona bakhe bunjengezwi lakhe elikhona, umuntu uyabona, umuntu uyavuthuluka, kodwa ezwi kaNkulunkulu wethu limike kuze kube phakade. Umuntu njengotshani namhlanje bukhona, kusasa busekho, kodwa uNkulunkulu yena uNkulunkulu othi ekhona phinda bekhona, othi ekhona phinda bekhona, ngoba sike isikhathi la uJehova wethu engekho khona. Amazwi lawa abaluleke kakhulu, umuntu angathanda ukuthi awagcizelele kakhulu namhlanje ukuthi uNkulunkulu ipresence yakhe ihambisana nokuthi akhulume izwi lakhe elimi phakade elingethenjwa, ngoba yizwi hayi labantu kodwa kaNkulunkulu uqobo ubaba wethu osithandayo ohlala ekhaya lasezulwini.
Sihlabela phambili ke uNkulunkulu uyakhuluma la ukuthi ukuzalwa kovangelo Isaiah sahluko 40 verse 9 kuya ku11. Lapha ke ngibone khona abamemezelayo indaba ezinhle ezithinta even ukuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Abamemezelayo ke la tholakala kungabesilisa nabesifazane. La kuthiwa ke iZayoni iletha izindaba ezinhle, phakamisa ke iphimbo lakho ungesabi, phakamise ngesibindi utshele lomhlambi kaNkulunkulu ukuthi uJesu uzoqoqa awuhlanganise ndawonye, athathe lezi ezele ayibeke esifubeni sakhe ayihole ngobunene. Ngibeka nje kafishane amazwi uJehova asithembisa wona. Igama elikhulu engilithandayo ileli lithi nangu uNkulunkulu wenu, here is your God. Amnandi lawo mazwi ngoba amkhombe eduze, not even far uNkulunkulu. Kuyabonakala ukuthi indaba ihamba izifike ke kuyena futhi uJohane owaku indodana ezalwa ke uSimeon kanye nomuntu wesifazane ogama lakhe lingu-Ana. Bobabili ke laba bakwazi ukuthi bamemezele noma balekelele ukuzalwa kukalokungana ngothini ukuzalwa kaJesu Kristu. Bakhuluma ngakho even before Jesu azalwe, bakwazi bakubeke njengendaba ezibalekile esho kuLuka lapha no2:25 ku38. Ngakho ke ngiyafuna ukubeka lo mazwi nje ukuthi uma sikhuluma ngabamemezeli bevangeli asikhohle ubulili, khona abesilisa khona abesifazane. Uma ukubeka uNkulunkulu ekubona uyosebenza umsebenzi obonakalayo. Indaba yobulili ake singayibeki kakhulu emakhanda ethu, iyosidida ize isebandlulula abantu uJehova abathumileyo ngomoya wakhe noma abakhethile ngomoya wakhe ongcwele. Engikufumaneke lapha ukuthi ke ithi lapha ke lokho kokuzala ke kovangelo ukuba ke sikwazi nathi lokho ukuthi kumenzele ivangeli indaba ezinhle ngoJesu Kristu oza kuletha usindiso. Khamba kwesikhathi uKristu ngempela wanikezwa kumsebenzi lapha ke Christ entrusted to another woman, Mary Magdalene, wanikeza omunye wesifazane umsebenzi ukuthi asho indaba ezinhle zokuvuka lwakhe uJesu azimemezele. Kafishane nje engathi umbhali ufuna ukukhuluma nathi singabamnyama siyinhlanga ezinye ukuthi mhlambe ukucwasa umuntu ngokobulili uma kuzoya evangeli ke sikubeke eceleni, uma kuzoya ekushumayeleni indaba ezilungile asibeke eceleni, sibheke nje ukuthi umuntu nomoya kaNkulunkulu na uyathanda ukuthi uNkulunkulu amsebenzise bese umsebenza kaNkulunkulu ngendlela yakhe. Leyo nto ndana ngicela siyibheke ngoba vele uNkulunkulu akabakhethi abantu njengoba sinesicabanga sibakhetha abantu. And so kunye kubalekile la ukuthi uMary Magdalena kwashumayela nje base sichazileke indaba ezinhle zovuko lenkosi yethu uJesu Kristu. Umuntu uyabona njengotshani kodwa uNkulunkulu wethu yena uyaphila, ulizwi ophila phakathi. Kafashane nje uKristu uyalibhekelela ibandla lakhe njengomalusi ebhekelela umhlambi wakhe. Ngithi ke nami ayisicine inkosi kuze isisindise nathi sikwazi ukuba simukeleke embusweni waphakade ngoba uvangelo lusho ukusindiswa kwesizwe. Nami ngikhona nje kungavangelwa, nawe ukhona nje ufune kuvangeliwe. Mhlawumbe usuvangeliwe, vangela ke nayo kabanye luzale kuwena uvangelo liqhubekele phambili. Uma sibheka lapha sibona umsindisi onomusa, Isaiah 40 verse 12 to 31 ngumfundo kamavesi. Kodwa Isaiah usethulela uNkulunkulu njengomdali onamandla okwenza izinto eziningi ayibalayo ayidalayo. uNkulunkulu wethu ngeke iqede zonke. Lo uNkulunkulu enamandla enjalo, emkhulu enjalo, unesikhathi sokuba nakumuntu. Nayo into Isaiah azama ukuthi ayiveze ukuthi uNkulunkulu oqala unomusa, okwesibili unamandla, okwesithathu ungumdali owenze konke okudaliwe. Lokho nje Isaiah sahluko 40:12-31 asivezela khona ke la bazalwane. Umbuzo uthi how does Isaiah 40 develop the theme of God's mercy and power? Sengishilo ngasenhla kodwa ukubekela nje igcizelela ukuthi uNkulunkulu uthi enomusa, enamandla kodwa bese mnaka umuntu ngoba phela uthi uNkulunkulu
mayikhuluma awuzwanga yini, awazanga yithi uJehova unamandla, akapheli amandla, uyamnika ongenamandla amandla, uyamnika oyethileyo ikhwepha. So uNkulunkulu umbhekile umuntu eyimeni zonke eyibhedayo adlula kuzona. Masihlabe lapha bethu lesigaba esimnandi la esikhuluma ngokuthi-ke lesahloko lesi-ke sika-40 uverse 12 kuya ku-31 siveza into ezimbili kaNkulunkulu. Okokuqala umusa, okwesibili amandla. Ukuba umdali kaNkulunkulu kungenxa yoba enomusa futhi ngoba enamandla. Ingakho uNkulunkulu kumele simnikeze indawo yokuba ngumdali wezinto zonke sonke isikhathi, njengoba umbhalo umembula kanjalo. Lapha-ke Isaiah 40:1-5 kuvela amazwi athi duduzani ngoba inkosi umkhululi iyeza. Bese kuzothi-ke umusa loyo. Isaiah 40:3-8 kuvele amandla, la inkazimulo ne-permanence kaNkulunkulu ibonakala versus i-preeminence i-eminence yomuntu. Umuntu unesikhathi abesedlule, kodwa uNkulunkulu akanasikhathi futhi akadluli, uphila kulo iphakade. Isaiah 49:11 umusa kaNkulunkulu, indaba ezinhle zokukhululwa umalusi welusa abantu bakhe noma umhlambi wakhe. Isaiah 40:12-26 sibona amandla, uNkulunkulu ongaqhathaniswa nalutho, okuyizithixo nje, akuzi nakuza kuNkulunkulu kwi-comparison, akusebenzi. Isaiah 40:27-31 sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi uthi engumdali anikeza abantu abangenamandla amandla. Leyo nto iyamangalisa kakhulu ngoJehova, sesizwile uNkulunkulu eyicacisa ngombhalo wakhe omangalisayo. Sesizwile-ke le ndaba bazalwane bami, uNkulunkulu etshengisa inkazimulo lakhe nobukhona bakhe baphakade. Kumele-ke sibone u-Isaiah ecacisa futhi ngamandla nobukhulu bokuhlakanipha kaNkulunkulu phezu konke okukhona okunye emhlabeni okuvele sekuyize kungenalutho. Lapho Isaiah ngesitayela sakhe ubuza imibuzo ephindaphindekayo, uqinisekisa indaba asuke ekhuluma ngayo ngokwengxenye zomhlaba, kuphikisana noNkulunkulu. uNkulunkulu ngemibuzo ayibuza Isaiah ungathi usebuza ifana insina lena ayibuza kuJobe kuqala ku-38 ka-41 ukuthi wakuphi Jobe emhlanga ezizweni nomhlaba. Nalapha umuntu lokhu ubuza imibuzo uJehova kunayo imibuzo afike ayibuze abese ngabheki answer kumuntu yena, ngoba uNkulunkulu ayinikeze answer eqondile. Khona kumbuzo ukuthi khona yini kule mbuzo kaIsaiah ephindaphindekayo esingathi masilinganisa kufana noNkulunkulu, i-answer-ke ithi cha, kukho. Ngeke nje uNkulunkulu akananto efananiswana nemiqhathaniswa nayo uNkulunkulu. Kuphinda kuvele-ke ukuthi uNkulunkulu ngekhathi ezinzima lapho sihlahla icala konembeza bethu, uNkulunkulu uyasondela azosilekelela ebuthakathakeni bethu, ngoba vele ngokwethu ngeke umuntu wakazi ukuzisiza yena ngokwakhe. Yilawo mazwi nje ngathandayo la sibona khona uNkulunkulu engumdali onomusa, hayi umdali ononya noma ongenalo uthando. Kunamazwi ngacaphulile ngingathandile umbhalo wabhalayo, the purpose of God's message is to comfort people who need it. Nayinto ebalekile, inhloso kaNkulunkulu ngomlayezo wakhe ukududuza abantu bakhe abadinga induduzo. Ithi lapha-ke njengoJobe nje ekuhluphekeni kwakhe, uNkulunkulu wamlekelela-ke esedidekile kupheleni ngishamandla, naye senemibuzo ngesimilo sikaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ekugcineni wayiveza ukuthi uNkulunkulu odumisekayo notusekayo. So kufika fuphi nje bandla kaNkulunkulu siyathanda ukuphakamisa kanye nawe namhlanje umqondo obanzi wokuthi uNkulunkulu ayena nje umdali, kodwa umdali onomusa, aphinde futhi abe umdali onamandla. Sahluko saIsaiah sesiveze kahle-ke lokho kwacaca ukuthi amandla, umusa, amandla ukaNkulunkulu, ukudala ukaNkulunkulu. Uyena udumiseka notusekayo ngenxa yokuthi ukudala kwakhe kuyinto ngempela eshayelwa ihlombe elikhulu. So-ke kuthiwa-ke lapha-ke sibukeke nathi masibuka-ke namhlanje ukuthi kuthiwa lapha-ke look through the verses for today. They talk not only God's mercy and His power, but also of the fact that He is a creator.
ngicabanga sengisho ngokwanele bahlobo bami ukuthi lo onamandla lo ongomusa ungumdali. Njengoba engumdali-ke uNkulunkulu enamandla nomusa, uma siqhubekela phambili sithola okunye-ke okuphoxayo, inkinga ngeyithombe. Uthi engumdali uNkulunkulu enamandla enomusa, kube khona abantu abangamnika udumo, abangawuboni umusa wakhe, abazinikela ey'thixweni nasey'thombeni. Isaiah 40:19 and 20 uyasitshela ukuthi iy'thombe ziyini. Ake simbuke nje Isaiah 40:19 and 20 masishane amazwi athi yisithombe yini esibunjiweyo yisisebenzi ithi-ke sanamekwa ngegolide ngumkhandi, sancibikiselwa amaketanga esiliva na omthofu kulokhu anikele ngomnikelo onjalo. Uyakukhetha umuthi ongaboliyo, azifunele isisebenzi esihlakaniphileyo ukuba simise isithombe esibaziweyo esingenakunyakaziswa. Nazo-ke into uNkulunkulu ayishoyo ukuthi lezi ithombe kusesikhathi akwazi nokuyibazela. Ucela abantu abanama-skills, awungakhela ukuthi uNkulunkulu akwakheleke mhlawumbe ngokhuni, mhlawumbe ngesiliva, mhlawumbe ngegolide, mhlawumbe ngetshe. Nangu uNkulunkulu usuthatha lento nje ongayazi nawe ukuthi isho ukuthini, into enekhanda ngenabuchopho namehla angaboni nendlebe ey'ngezwa. uNkulunkulu wethu yena simbona ewuNkulunkulu impela ophilayo. Kuthiwa lapha-ke indawo ebalulekileyo incwadi enkulu ngey'thombe ukuthi sivamise ukuchibiyela uNkulunkulu ebantwini, njengoba echitha u-Exodus 20 verse 4 and 5 no-Isaiah 20:42 verse 8 ukuthi cha iy'thombe ayichithwe bakwethu. Lokhu-ke kunikezwa igama ngabaprofethi ukuthi kukuphinga ngokamoya, ukuthi umuntu akukhonze iy'thixo ngokamoya. Lo muntu loyo usuke eseyisihlobongi, Jeremiah 3:6-9, Hezekiel 16:15-19. Lapha-ke kunombuzo-ke la uthi, how does Isaiah characterize idols? Uthi nime ichaza-ke iy'thombe u-Isaiah 41 verse 29. Ake simuze ukuthi uyichaza njani-ke iy'thombe, ngoba uyakhuluma uNkulunkulu. Uthi lapha-ke bheka bayize bonke imisebenzi yabo ayinto yalutho. Nazo-ke iy'thombe nime ichaza uJehova. Uthi nezithombe zabo ezibunjiweyo zingumoya nokuyize. So abantu balezi ithombe bayize, nethombe zabo zingumoya ziyize. So asikhoze uNkulunkulu okwazi ukuchaza kabanzi ukuthi iy'thombe zinto engasho lutho kangakanani. So once saqonda kahle uNkulunkulu, sukwazi ukuyeka iy'thixo ney'thombe, sukwazi ukumkhonza ngendlela eyiyona, ngoba vele uNkulunkulu uyakhonzeka, unamandla, kanti iy'thombe into engenamsebenzi, into engenawo futhi amandla. Indaba engiyithandileyo-ke la ukuthi ukukhonza iyona nto uNkulunkulu ayibhekile. Nanokuthi-ke wonke umuntu ophilayo emhlabeni, bazalwane, ngokombhalo uyakhonza. Uma ungakhonzi uNkulunkulu, kukhona kodwa okunye kokukhonzayo, kuthiwa zithixo-ke lezo. And ufike kwangithinta kakhulu esifundweni ukuthi kungenzeka yini ukuthi phakathi ebandleni kube khona iy'thixo noma ukukhonza iy'thixo ngendlela ethile ecashile. Ngibukile ukuthi kunabantu abakuthandayo ukukhonzwa nakhothanyelwa ebandleni, abafuna babe ngama-influencer, not for good but for evil. Bese-ke kukhotanywa kubo-ke badunyiswe-ke abanye bangama-guru, religious gurus, ayiwona ngathi afundisa abantu ukudlula ibandla, bese belandela abantu baduke ndabo-ke bongena ehlathini. Lokho kuyisithixo bakwethu. Ukhona uNkulunkulu, khohlwa into enjalo, bela kuNkulunkulu uJehova, uzokhonza yena, ngoba ekugcineni sizokhonza noma uNkulunkulu okanye isilo umprofethi wamanga ekugcineni. Sizokhonza umdali noma sizokhonza izinto eziyize ezichaziwe kuSamuel 13 and 14 ukuthi emhleni yokugcina i-issue izobe ngokukhonza, hayi okunye. Ilokho kuzokubalekile ekugcineni. Sesisiphetha-ke isihlobo
isifundo sethu ebesimnandi nami esingihlabe umxhwele. Ngiyakuthemba nawe sikubusisile ngendlela ekhethekile. Kunamagama-ke la athi-ke behold your God. Ilamazwi-ke angafundwa kwincwadi okuthiwa i-Prophets and Kings, amakhasi ngo-3:11 kuya ku-3:21. Sizwe ukuthi ngabe uMam White u-expounda uchaza kangakanani ngalamazwi nje athi bhekani uNkulunkulu wenu. La indaba enkulu-ke ithi-ke ngemihla ka-Isaiah isimo sikamoya-ke sasimnyama phakathi kwesintu. Senzwa yini bamnyama? Okungamqondisisi kahle uNkulunkulu. USathane kudala wayefuna ukuholela abantu ekuthenini babuke umdali uNkulunkulu phela babuke uNkulunkulu njengomnikazi nomdali wesono kanye nenhlupheko yabo nokufa. Lento-ke siyayibona zonke iy'nsuku uma kwenzeka lokho, hayi uJehova. Abanye-ke benginxa ukungalifundi kahle izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu besengathi uyena msunguli wobubi obukhona, kanti cha, ikhona imbanga kaNkulunkulu ezama ukuthi uNkulunkulu imbeke kabi impende ngempende obhedayo uma ngabe yenza izinto besicasha kube siba uNkulunkulu owenza kubi kubantu kungena ngempela. Leyo nto-ke siyazi-ke sinika negama i-great controversy phakathi kaKristu noSathane. And then to those whom he had thus deceived, imagined that God was hard and exacting. uNkulunkulu kulaba abantu abadukise uSathane, uNkulunkulu onoinyani empindiselo nobukhuni nje, akena uJehova onomusa kubona. Kodwa siyajabula kakhulu ukusho ukuthi kuko konke lokho esikufundileyo uNkulunkulu akabonakali engafuni ukusindisa isoni, kodwa ubonakala efuna ukusiza nokuhlenga isoni. UkaJehova umthetho wothando ubonakala sengathi angifuna kuthiwa the law of love by which heaven is ruled had been misrepresented by the arch-deceiver as a restriction upon man's happiness, a burdensome yoke from which they should be glad to escape. Nazo-ke indaba kaSathane kwathi umthetho wothando okubusa ngawo ezulwini wenza sengathi umthwalo omubi ofuneka sikhululeke kuwona. Bazalwane, waJehova umthetho wona umthwalo, kodwa umthetho wothando oveza ukusithanda ngoba usibiyele ngawo uba singenzi lokho uNkulunkulu angakuthandi ngawo. Siyaqonda uJehova ukuthi ubani, isimilo sakhe, intando yakhe nangentando yakhe ekade imthethe ishumi. Lokho ngibula kahle kakhulu. So akasidukisi kuSathane nathi lesikhathi samanje. Awona umthwalo kaNkulunkulu umthetho, futhi ake kufuneka siphunyuka kuyona. Uthiwa lapha kuDrago-ke uyamemezela-ke, he declared that its precept could not be obeyed and that the penalties of transgression were bestowed arbitrarily. Ithi lapho uSathane ememezela-ke uNkulunkulu umthetho kwangafuneke nemiso zawo ukuthi uze ulalelwe, nanokuthi inhlawulo yalomthetho kaThixo masuweqile ibekeka kabi. Bakithi-ke sesifundile-ke isifundo sonke, uNkulunkulu muhle, ukhulula abantu bakhe, uyabaduduza, ubanikeza ithemba manje nangekusasa. Kodwa isitha esuSathane siveza uNkulunkulu enonya, enolaka, emubi, uJehova ogade isoni kuba sona nini bese sibamba asijezisi. Bazalwane, ngicela siqaphele indaba sesivale isifundo. uNkulunkulu uyasiduduza, uDrago uyasikhalisa. uNkulunkulu uyasithanda, uSathane uyasizonda. uNkulunkulu uyasikhalima asibuyise endleleni, uDrago uyasikhipha asidukise endleleni. Asikhetheke ngoba ikuphuzo elikhulu ukukhonza noma uNkulunkulu noma isilo kule mihla yokugcina masithandaza. Baba, siyabonga sihawukele-ke sakhethe ukhetho okuhle ukukhonza uNkulunkulu kunokukhonza isitha. Busa isifundo sethu sonke nabo bonke abasizwa ngoJesu, simbone uNkulunkulu wethu enothando, enamandla futhi engumdali. ngoJesu siyakhuleka kuze phakade. Amen.